Yo, what's up? Dobro došli na još jednu Minecraft epizodu. Danas nastavimo tačno tamo gdje smo stali. Prošli put smo rekli da idemo prvo tamo, ili tako? Ćemo da opsiram imao što ima tamo nekih čespat. Idemo tamo, brate, a onda smo napravo uočili ovo tamo. Ti rekao da se ono zove piramide. Idemo tamo. Ajde dok ne padne mrak. Sve što nam treba je još jedan krevet. Beži, vidimo dole šta je. Ajmo opet ono, kako smo bili počeli. Gledaj kako nas prate, mire. Ja, a gdje je moj gold? Gdje je moje zlato na glavu? Isteklo, šta se desilo? A misliš da skočimo na drvo, a? Da. Dobre. I, a to mene pogađa. Ti davde? Pa ne mogu, kako da preskočim ovo, brate? Evo ovdje vidi, kod Tarzan, te vidi da možeš se uvatiš tako. Kako se ove ovo beše? A me zajebavaš da možeš da se uvatiš? Stvarno možeš se uvatiš? A da, na ovo zeleno. Sad da skočim i ću poginuti. Aaaa, tu. Ali nemoj ti da skočiš, ti nemoj da... Ti za ovaj skok mora budeš profesionalac, znaš to? Ne idem nigdje dok ne učim da budem Tarzan. Sad ću ti pokažem jedan legendarni skok, pa ako umre ovate, pa to je to. Imaš nešto kod sebe, koji sajte? Legendarni skok. Ajmo legendarni skok, Boras, pokaži mi. Ej! Hello. Aj, brzo. Zombi, beži. Ko je legendarni skok, Boras? A ovaj skeleton isto gori. Da. Samo Creeper i ovaj Spider-Man ne gori. Uglavnom vampire kao ne mogu kad je sunce, brate. Ovo je med, jel tako? Ne, čekaj, kako? Kakao? Točno, može bo... Da, čokolad. Čokolada. Da. Ovo je lava, brate. Imamo jedan obsidijan, brate. Čekaj, neću da uzmem, da povedeš prvo. Ovaj mač je dobar met. A ovaj mač govoriš mi da je tu, a? Da, dobro. On je ono... Uzmi upaljač. Obsidijan. Uzmi tu kuglu. Ajde, čest. Okej. Već imamo legendarni mač, ovo legendarno na to. Ne, nije legendarno, to je zlatno, nego on ima, vidiš to što piše u njega, sharpening i ping, može da se uzne kao knjiga i možeš da staviš kao magiju u tvoj mač i odelo, to je magični mač, tako reći. Jesi magični mač. Evo piramide tamo, brate. Ja se vidi naša baza odavde, I sad zamisli još veće, brate, kako izgleda ona. Mi ima da napravimo Dubai, ove, brate. Pogledaj, džakuzi ove. Hoćemo i po mraku da se što? Ok, dođi ovamo. Dođi vidi ovo. Hello, motherfucker. Ovdje lomi, ovu stranu, ovdje imaš ono. Dobro, ne, brat, vidi, ovako. Cak. Čekaj, šta ima? Okej. I metal, vidi ovdje ima metal. Dva dijamanta! Što? Dva dijamanta, let's go! Još jedan je gore, imamo još jedan je gore. Gdje je gore? Easy, pa kod nas? Pa da, to treba 2 komada za... 3 nam treba za kraj. 3? Da. To je to. Ej, vidi? Dobra stvar, iskreno... Našli smo svašta i sad smo se ovdje zaglavili. Samo ovako gledaj, cak. A moram da govorim to, cak. Da, moraš. Cak. I da ga cepamo da ovdje mrako. Pa mrak, Boris, ali nemam dovoljno. Cak. Evo ga! Ujeb. Evo su sve oko nas, brate. Trči, brate, trči! Čekaj, trčimo nisu stvarno Buras 10. Aha. Da. Ako trčiš na budu. Pa da sam mislio da trčiš, gledaj kako trčiš, gledaj. Jesus Christ. Ovo sad nismo bili. Lele, ćemo da vas pljačkamo sad. Koliko leba? Čekaj. U svaku kućicu koji si ušao, pusti otvoreno vrata. Pa izgleda da ovo sve samo se hleb. Čekaj, ima sprat neki ovdje?
Ja, tu uzim jedan čest u sredinu. Čekaj. Čest. Seno, brate. Okej, brate, ovo selo je bukvalno samo za hleb. Ajde, ti ono... Evo još jedno selo. Evo ga tamo pravo. Gorane, brat moj, vidimo se. Pozdravi god mene. Pozdrav. Gorane, Buraz. Pozdravite moj drugar, Buraz. Udavio sam ga, brate. Čekaj. Juri me Goran. Ne znam što znači. Šta si vidio? Da vidim, da meni pola. Evo ga Goran, sad ću delim s njega. Gorane, brate moj. Ne. Ovo samo ja i ti između što treba. Čekaj, sakri se, što si razbio vrata? Aha, da ne čuju. Slušaj. Čekaj. To ću. Ne. Moraj ovako. Sakri ovo gore, bar za svaki slučaj, brate, i ovo gore stavi. Ne, ali dobro sam se zabio. Viš? Za mene. Ugalj. Čekaj. Evo tebi ovo, brate. Tebi ovo to. Okej. Evo ti. Lopove, jedan lopove. Evo ti. Evo ti. Ne, čekaj. Imamo dijamantski kramp. Ti pet. Bravo! Ti si našao, bravo. Idemo da igramo sa seljaki sad. Otvori, gdje je moj Nema Goran? ovako, Goran je tu, čekaj si. Gdje je moj Goran? Gorane! Čekaj, pusti ga. Gorane! Evo ga Goran. Čekaj, pokaži mi. Ajde spam ovdje, onak će ga bio ajde. Ćemo kažemo za dijamant ujutru. Gledaj kako romantično za meni tebe. Vidimo se, Boras. Dođemo! Od ovog seljaka tu. Lele, ne može da spavamo monsteri su. Ne brini komšo. Gorane! Ne brini komšo. Goran, ja te spašava. Neki cigan došao da me pljačka! Ne, više, ne, ti komši, nismo Boras. Ne. Gorane! Evo ga Goran, ovamo. Vidim Goran. Umro. Bravo. Ubio sam Gorana tebe. I što si ubio Gorana, dobili smo od njega 2 ingenta. Ajde vamo piramida, bate, trči. Nema gubljenja vremena pre nego što pada mrak. Čik, pogodi šta imam za večeru, buđav lebac, nam. Ček, pogodi šta imam za večeru. Uparaj. Ne se. Ajmo, vozi Miško. Ovdje mora da je slađa. A ne, ovo je ono. Pa da, ove piramide. I zlatne jabuke imam. Zlatne jabuke? Oh my god, šta si isto našao? Šta? Našao si zlatnu i enchanted zlatnu, brate, bravo. Ovo nam jako, ovo je najbitnije, jeste bitne, to je najjača stvar, brate. To kad pojedeš imaš još plus 2 srca, znači ovo ti je protection 100%. Čekaj, to je poslije za uvijek kad pojedem. Ne, nije za uvijek, nego za 3 minuta, tako nešto. To kad pojedeš možda te napadaja i 50 Gorana i Zorana i nešto bude ništa. Ma ti dominiraš, Boris. A znaš, evo, zatvorio mi. Još neko se, a mi smo se izgubili. Mi smo se definitivno izgubili, Buraz. Možda. Mi samo selo po selo, ne znamo ni gdje se nalazimo sad. A mapa je prevelika, da? Beskonačno. Beskonačno? Kako putra? Jesu, šta je bilo? To nije voda, jest. Ne, brate, to ti je voda. Aha. You understand? Brate, ovo prvi put vidim, znači ovo je nova stvar. Znači, koliko smo našli? 2 piramide, 3 piramide, 4, koliko, 2-3 sela. Brate. Lele, brate, ko zna mi gdje smo. Ljudi, trebali nazad da javim zvanično, da smo se mi izgubili. I da završavamo drugu epizodu, kraj serijala snimat ćemo drugu info. A dijamanti što imamo? Ne, mora da se vratimo. Imamo dijamanti, mora da se vratimo. Dobro, možda napravimo dijamanti krampu za civilni
možemo čak u sljedeći put idemo u Nether. Gdje idemo? Ono što sam ti rekao. Drugi svet idemo. A ono dole? Da. Ja mislim da vamo pravo je, bro. Pa otprilike ja mislim da je to, mislim sa to. Good night, bro. Good night, baby. Čekaj. Gdje su zlato? Zlato? Jesi stavio zlato od gore na što smo ukrali? Evo. Ej, dođi vamo. Evo piramida. Mislim da ćemo da nađemo put nazad. To je sve ovo. Da. Jesmo. Beži onda ćemo jurimo ne? Dođi vamo. Ne. Dođi vamo, vidiš što radi ovo ovdje. Dolazi Buros, evo dolazi brate. Wow. Zakopano. Kopaj da ima čest. Bravo kako si ovo video, brate. Ej. Napravili smo srebro. Ovo je srebro, ali tako? Ne, to je metal, iron. Okej, evo je zlato. Pa ne znam, da li može bude ovako u zemlju česta? Ne znam, bilo bi lepo da u komentarima napišete neke savjete i vi isto. Šta ima, kako ima, na što da obratimo pažnju. Kopaj rudnik. Evo ga čest, nema čest, a? Ne, seri, obsidian, gold. Nema Uzi taj česta. mač sad. Ja sam bio uzeo. Bravo, nešto smo. Nema. Da smo bili ovdje, jesmo. Ne sjećam se ono tamo. Jesmo, eno je piramida. Našli smo put kući, brate. Okej, nice. Ajde. Oooo, kako dobro, brate. Dijamantski kramp, a već druga epizoda, brate. Vidi ovdje Sad čisto. idemo Vidi sad koliko, vidi sad. Sad. Buras, sve je god. Uzni jedan. Uzni jedan i tetovan. Da. Kaži mi, tvoj, ovaj kramp od metala, koliko ti ima još ovo? Pola. Pola, Pola. Evo ti, sad ću ti napraviti sad još jedan. Okej, Zlato, here we come. Let's go. Zlato, brate, mili. Čekaj, ne padamo na glavu sam. Imaš 5 sekundi vremena. Čekaj, zašto? 4, 3, A, okej, kako se čini? 5, 4. Opet, 4, 5. Ćemo da pegam. Odlučili smo da prespavamo ovdje, a prespali? Ajde, ako ideš gore, biti donesi mi obsidijan ovamo i tamo da ti dam ove stvari da poneseš gore. Koliko dugo treba da se lomiš taj, bro. Evo ti imaš čast. Uzmi paljač. Hvala ti. Evo ti jedan lep cvet. Za lepu osobu. Hvala ti, Buras. I ti imaš čast da pališ. A gdje se pali ovo? Tu, okej. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha najavljujem. Hey yo, what the fuck? Jesi spreman? Nisam. Idemo. Okej. Zapalili smo. Vidimo se. Uiii! Ti si tišao, Buras? Vidim ja. Okej, napravili smo, brate moj. Kako se zove prolaz? Portal. Ovo je portal, a tamo gdje idemo je, zove se Nether. Mislim, skonto sam da je portal. Ajde da spavamo. Ovdje ćemo dođemo u sljedećoj epizodi, brate. Evo ga, skarate! Evo, ne mogu ni da odjavim klipe. Napišite mi, upozorite me u komentare šta mogu da čekamo unutra. 10 lajka i Emran ide samo u Nether sljedeću epizodu. Ma idem tamo Samo. i za 5 lajka, brate. I za Srbiju. Dobro, 3 za Srbiju, Nether. 3 lajka i ulazimo unutra. Dobro, da, tu ćemo da završimo klip. Hvala puno što ste gledali, subscribe, like, dajte podršku, napišite neki komentar i vidimo se sljedeći klip, sljedeći epizodu.